ngitsho nithi phambili mfokahoho udedi simnyama kuvela ukhaya usizisele emboleni apho sasivela khona kokhokho umnyama kuthi kawususa le nkumbi lapha emehlweni zivuleke ingcango ya lumapha ngoka-Angiso umhlaba wakupendana mntanam mfokahoho ukuba ilizwe belokuthi lihloniphe inkonde abantu abadala inokuphela mfokahoho lenyikitha siyibonayo namhlanje asisajamelananga nengubo yeminyanya sesijamelene nengubo kaThixo uqobo Ngosanje uTahlala osisizukulwane unkumkani oyinto azanzo zukulwana lawo akwabe amanyange ebeka kuyikhanyisa nendlela vule upheka phambili kuyole emboleni